Assalamu alaikum dostlar. Merhaba arkadaşlar. Balaland programmasını başlayımız. Dostlar, biz bugün pek şenmiz ve bu şenlikni sizge de bağışlamağa isteymiz. Keliniz birlikte şenleneyek ve birinci levhamızı bakayak. Merhaba dostlar. Yazının en lezzetli ve kolay desertini öğrenmeye isteysiniz mi? Bu nasıl desert dep soraysız mı? Cevabım kolay. Bu dondurma. Son ne aytasız? Başlayak mı? Dondurmamız için bizge çiğ kaymak, ana böyle tatlı koyurtulgan süt, yanımızda sgущенка deymiz ve pechenye gerek olacak. Da aytmağı unuttum dostlar, bizge kaymakның koyu soyu gerek. Demek kaymakның töktük. Şimdi ise onu mikserden 3-4 dakika atlayımız. Mikserden çalışkanda muhayet olunuz. Kaymak mende mına böyle koyu oldu. Endi koyurtulgan sütümüzni koşamız ve keyin mikserden karıştıramız. Endi ise pechenyemizni alamiz ve ortasına dondurmani yaxshi etib yaqamiz. Endi ise böyle lezzetli ve dülber görüngen dondurmamızı buzdolapka 5-6 saatga koyamiz. Bütün gecege de kaldırmağa mümkün. Donduramız kalkan son ise buna böyle aşağımız. Aş tatlı olsun. Aliye, keçken yayınlarımızda kızlar tatil ve rahatlık haftalaf ettiler. Men bu mevzunu pek beğendim. Öyle olsa, o tatil rahatlığını kayda başlamağa ister edin. Gezmege sevgenim için seyahatlardan başladım. Ya sen? Men de öyle ama gel men öz fikirlerimi bizim nöbetdeki rubrikamızdan son aytarım. Merhaba dostlar, tatiller başlandı ama siz de evde oturasınız mı? Öyle olsa geliniz bu vaziyetini deniştireyek. Bugün biz hem taldalı, hem koneşli, hem de şen yerde bulunamız. Sizni de davet etemiz. Bir vakitlari bu yerlerde sık orman o'sa ekan. Acaba o nasıl olgan ekan? Efsaneler ormandan tek buna bu terek kalgan dep aytalar.
Бу эмен, onun yaşı endi 700 yılga yakın eken. Dostlar, evde can sıkısının oturmanız. Geliniz birlikte gezek. So'ng Feride nasıl fikirlerinden paylaşmak isterdim? Men yarımadamızın burunlarına barar edim. Sen mısakta etasın, Mesela Sudak yanındaki alçak buruna barar edim. Men bu acayip yerler haqida çok okudum ve Tarxankutqa barardım. O, bizler aytgan burunlar qarama qarshi taraftalar. Birisi g'arbiy Qrimda, digeri sharqiy. Birleşip barsak da ola, lekin kel başta birleşip çiber elçiklerimizni bakayıq. Привет, ребята! В эфире рубрика «Чибер Эльчиклер». И сегодня я вас познакомлю с древней техникой ручное ткачество. Для ткачества используют большие станки, а мы с вами сделаем свой небольшой из подручных материалов. Полоску картона сгибаем с двух сторон по 3 сантиметра и приклеиваем. Затем делаем надрезы примерно по 1 сантиметру. Натягиваем вертикальные нити. Техника плетения совсем не сложная. Нужно соблюдать лишь одно правило – оплетать нити сверху и под ней. Для плетения можно использовать самые разные нити – из льна, хлопка или шерсти. Если нить закончилась, фиксируем ее на струне узелком и привязываем следующую. Чтобы полотно получилось ровным, нить сильно затягивать не нужно. Такое полотно можно украсить бахромой, помпонами. Я же сделаю совушку. Для этого нужно из ткани вырезать глазки и клювик и приклеить.
Снимаем полотно со станка. Ставим перья, имитируя крылышки. До 20 века ткачество являлось одним из самых распространенных домашних ремесел в разных культурах. Люди создавали различные предметы быта – гобелены, ткани, ковры. Сегодня и мы смогли с вами прикоснуться к истории и создать интересную вещицу. На сегодня мы с вами прощаемся. Вдохновляйтесь, творите с удовольствием. Курышкенджи! Алие, сен пырлышып барайық деген фікіріні мен бегендім. Более кезіндімізге бұттын мұхберлерімізді чағырмаға мүмкін. Бет, олар да чешет кезентелеріні севейлер, ослері да бір шей уйдурурлар. Фериде, есін Қырымның қач бұрыны олғанını білесің ме? Олар пек чоқ. Сайса ақтайсы келіне бетеки рубрикамыздан сон айтайық. Selam алейкум. Эфирде хаберчиклер рубрикасы. Студияда мен Эльмас ve кардашым Айша çalışамыз. Айванлар адамның ярдымчысы деп нафиле айтмаганлар. Авропада мопс көпечиги кечкине кызчыкны 4 аякламага огреткен. Видео чекилген вакытта көпечикнин кейфи пек яхшы экен, галиба. Чөнки о кызчыка кошулуп, мераклы аракетлер япып башлаган. Ажайып көпечикке бакып, кечкине 4 аякламага тез огренди. Америкада ise bir ана кичик кызчыгыны өзгүн кийиндире экен. Мераклысы шунда ки, анасы кызыны юклагында кийдирип фотосуну чеке экен. Бу вакытта кызчык уянмага билет ушун экен. Америкалык кичкене Ариель, портахал тереги, Пикачу ve da çok başka suretlerde çıkan. Pek Dülber anasının acayip eğlencesi. Bugün bu haberlerin episiydi. Gelecek yayınlarımızı kaçırmanız. Фериде, мен сені бұрынларының саяси ақтасыраған едім. Хатырлайым, олар пек чоқ, 30-дан зияде деп айталар. Пек çok екен, эпосыны кезмеге күчіміз етмес. Yok, эпосыны демейім. Тек мешур олған сойларыны. Bizim muxlislerimiz ise ötüşümüzü devam edeler ve şiirlerini bizge yollaylar. Ağzım, burnum, kaşım, gözüm, yüzümde var pek az. Lakin benim saçım sarı, temki beyaz. Aliye, ya sen bu яснелеріні de bakmağa isteredin. Deniz yağısını, yani Yalta, Luş'ta degildi, Alma-Tamak, Mama-Şay gibi koylarını. O, yaxşı fikir. Bu yerlerde dikkat halayıq. Evet, herkes meşhur yalı boyuna ketse, ben böyle küçük erçeklerini beğeneyim. Aslında deniz yalasında gezmege hem faydalı hem de eğlenceli. Yaz gelgeninden tolusundan rahatlanmağa mümkün. Bizim seyircilerimiz ise hem rahatlanalar hem de ana tilini öğrenirler. Балачықлар, біздің бүгінгі қараманларымыз да Қырым татар тіліні білмеге пек істейлер. Оларға ярдым етейік ма? Азырсыңыз ма? Башлаймыз. Бурун, мыс. Учурам, обрыв. Географик, географический. Харита, карта. Куч, сила. Бірлешмек, объединяться. Саймак, считать. Мешур, знаменитый. Дениз ялысы, побережье моря. Масмавы, синий-синий. Son Lasyaş, sen her şeyini yaşattın.
Бах, енді ezberlemege керек. Балачықлар, сізге де бұл сөздерні мұтлақа ezberlemege керектір. О zaman ана тілімізні да яқшы білежеміз. Лұғатчық рубрикамыздан айрылмаңыз ве ана тілімізні güzel біліңіз. Фериде, хатırlaysыңбы, кечкен янда ярышымыздың нәтижесі чекілді. Бізді сейістірақшыларымызге чоқ сақ олыңыз дейміз. Ве неббеттекі конкурсларда іштирак етмеге чағырамыз. Бізді сізлерден сағылықлашамыз. Келечек янларда көрішкенше!